Menteri Sarkar Barim Kejelau Kemi Itanad Arts and Culture Uba San Borsulai. Ubalishim Kia Bante Yaumat Sanam Bashirin Yang Jong Tirat Sing Siem Had Haka Bangladesh. Wala Shim La Shakot Baneran Bentalang Hagaban Play Uni Umat. Nreu lapan pau pat agajing kemen ban play pat ba ano uni umat haka kat nreu tarik menta ubnai hagajing elang ke Banlong ha Bangladesh. Ubasan bor sulai ulong ba kejing kemen kamdai tang ya ushimet. Nrei kadai ru kejing kemen ke bakrau kejat bendreu bar kawai ban play pat ba ano ya umat ubasan ren yang jong tirat sing siem ha Palau jong Indian Embassy ha Bangladesh. Haba kali la unit lang bat kakenhon jong sarkar jela ban play ya uni umat. Ubasan bor sulai ulong ba shim layo ekonomi kejing tho bane wer lang yu ban let cha Bangladesh ban play ya uni umat. Nrei ulong ba kam lelai namar kalong hi kumba kilet na gabenta jong uru. Bad ulong bos nguhun palat bagin play mentai uni umat ha Bangladesh namar la palat san posnam. Amshim ladon kiban perkat bantai ya umat sanam jong tirat sing siem ha gajaka kabuklat akari Bangladesh. Ubasan borsulai ulapan kan mau bamare shimti kumu menteri sarkar lapan kre amardor ki kot kisla bat ke jinglot bat kilapan jaka nak Indian Embassy bantai yu umat jong tirat sing siem. Baru lalet ru bani kendo yo menteri ke sarkar pedeng uba kemi ikatanat culture. Ban uni menteri ula betha amardor ban itu ono ekajaka bantai yo umat jong tirat sing siem bat maria yo ekajaka kelas sedang bantai uni umat bat kelas sateng kalong satang ban cupleno yo uni umat. Uba san bor sulai ulia thu ru badai hakapor jungu kumu menteri sarkar balate yo umat jong utirat sing siem ukyang nangba badu patogan sangma ha State Central Library Shillong namar ladan tang umat bashirin yang jong Indira Gandhi badu Subhash Chandra Bose bad ulalet jurep rengkat bad kesenjok ke wahet chenong bad kejantia Students Union ya kejaka halat that labo jawai mar persya kyang nangba college bante yo umat ba shirin yang jong kyang nangba bat la betha ya kesenjok bat ya kejantia Students Union ban pha ra jing tho na ke benta ban pan ya kejaka ka 10,000 square feet na ketenat transport kenang ban yo ban te yu numat ubasan bor sulai uli thu ru ba kumu MLA ula sedang ya kejing te gimot jong kini gi laingot kirau krau ha kesnong Kenches Trace halaban ha kesnam ar hajar kendai kalau kejing sukumen ke bakrau ba ngini yo ban pening ban ru ban pelino ya umot ba hireng jong terut sing apo ka compound jong ka Indian Embassy apo Dhaka Bangladesh ka jaka ba lawat jong terut sing klat te baru kum gajat bin riu ibro kowe ni sukumen bro te ngakan mau ba ya kana kejung tung nani penyeng ya gimot ta pedang jong tu kejing ya initiate kejing ajimut jong kisabla kana pulit ku tungila initiate layat ngila sedang mat ru cu kapur ban sedang ban ya communicate ban initiate hot biang ka meeting iki official jong culture nagbanta ka ba kapasat jumut hanga ngalakot bat ru kaladon ka jingne inspection aga ba kilam ya rengkat ki seng bahalang kam ka Jantia Students Union di seng bahalang makini ki senjuki wahe snong jo Jantia Hills tingila yalen banil ali inspect ban sinaya umot pesir ni yang jongu wok yang nang ba hang te hapo lat lebo yang ganti ke balong persya jongka yang nang ba college no ba college ki ai teng jong yang nang ba te dengila ya len nit ni ya ngila yo jeng tim transport department magadon ke cakap ba he ba hang tu kumbasi demba kelama aku begitu aku arah kartam te ngilaya andalaya perkat temut ngilelipet te ngilaya ajimun dia gawe hash nong juga jual bat ka GSU baginya initiate bagin tho bat ngan recommend sa transport minister ban alot at least kuno si
4,000 square. Tekanat bat rungi lay ai cumut atau kepuar ke Cinyalang bangin ngin ai kerteng lu ia tu ka jaka kumka kiang nombak square. Ni lay propose apa ke komiti ke jongi jonga art and culture jonga sorkar meglia bat ru ngilai pentip ladan ru arsin ke meeting ke ba nakaliang ke jonga kumu minister atau kan culture ngilai khot ye gibahing masam jong wok kiang nombak ye gibahing masam jong potagon songma ye gibahing masam jong kiang nombak Tirot Singh gilayawan akabang gilaya ia tu ya ki bakal lo kumta ber gilai ku beli gilaya sunan bakat long ke keburung ke bakrau tam kam tam ber piliang yo life size statue dan ni umat wasir ni haka caka ke ba kelawat ijung yi Tirot Singh klat no tekalong ki ke ba gilaya kristom dengan stunat cebune ba mentage kini alet banyak please dan yunu muat jong jong ba kamtam hak kerjaga ke ba ukla te hat kopur mengalong minister ngakan mau ki press ki media nilai pas ke resolution ba sanmut nagawi ga ying jong patagon sangma sanmut nagawi ying hak ba yade yu muat Bashir ni yang apa Dhaka ngila pentipru ngilai song meeting ngila pentipru yang iseng bahalang ibahi yang bahasam jong Tirot Singh sim hip gai nang taki nong yalam jong gai himanong klau bat lai ngut ni iseng bahalang kabangin pelut naga fund jong ka department bangin yalam yaki kaba habang yakin kan poi kumba prapong bangin ni penpiliu te nang tu ngam prim la long minister su tengah stunat berbra agan ke tenure kaba kenyo ulo adap hi akapur keconga te menta kala susah be stang pakichu le penpili no yo agan aga si secah aga si todi bi dengan nang sutip dang mende ba kadon kejing pili tambah abang keli abang tip ngak keli la yo nem invitation card lade keji slok tum-tum ngong at least yo kipa pangkakan nak yang jukaan gol sur nari ke ba long ba kilem pla ha ya kakan at bio rem ni de kila long hiku mukilek nak bentak ka jong aro kamu pi sound amba pi kamu tahu berapa aslang ban mat panggi ni ka kam kila de ban invite lang mar bagani ka jinglet ka di delegation dong ka sarkar jala kam tam pi ni ya pak sarkar enggak kalau gumne long ngala sedang ban tei ya yin kalau ada bentar dong surong tengah lesi kalau long nu kuba kila le na pada jong akhir